bantwana bahle bakumkhonza uThixo, ngiyanxusa kini nakubazali bami ukuthi lokhu kuthunywa ngokuthunyeweko akungabi khona ukuba sekuzosula igama lami negama labazali bami encwadini yokuphila. Amen. Ngoba kuyenzeka kule ndawo omiswe kuyo le kaNkulunkulu, kanti uNkulunkulu athi khuluma, kanti yilanga vele abezokusula ngalo encwadini yakhe eyingcwele. Cela-ke ubalelo shona ngangehleli ngithunyiwe eManazaretha, ngithunywa obaba abashumayeli baleli bandla bathi silekelele. Uma kwami-ke lapha akungabi umfana wakangiba ozokhuluma lapha phambi kwenu, kodwa kube uNkulunkulu uyazi bezulu. Amen. Ngoba mina mase nilapha ngigqoke ingubo ezimhlophe, bengisaba bona abantu basemhlabeni, kodwa niba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amen. Manje ngiyacela nakubazali bami nakini, cela nakuNkulunkulu oziqinhlanu walapha ekhaya ukuba enze njengakuleya ndoda umfundiso yagcina isumfundiso lapha ekhaya eyayinhlansuthi ekuthiwa umbanza, umfundiso wagcina esumfundiso leli bandla. Uthi wayenomngane wakhe, lo mngane wakhe engalona iNazaretha. Njengoba lo mngane wakhe wayengalona iNazaretha, wayede njalo emshumayeza ngoshembe. Langalimbe wase uyamnxusa ukuba bahambe baye esabathini. Into ayenza ukuthi amnxuse ngoba akayizwa le ndaba amtshela yona, usebenza amshumayeze ngokuthi ushembe uNkulunkulu, hayi lensizwa akayivumi. Wase amnxusa-ke wathi bahambe beye ethempelini esabathini. Uma befika esabathini bezilungisa, belungiselela ukungena ngaphakathi, ethi lensizwa yabe seyibona umvangeli ekhona, uthi ngase ngijabula ngathi ukwakuhle namhlanje khona umvangeli ozophatha inkonzo kokuhleke khona azokwazi ukungishumayezela lo mngane wami. Lo mngane wami lona hleze uzophenduka, hleze lo mngane wami uzokuzwa, ngoba mina mangikhuluma naye ngimtshela indaba kaShemba kangizwa. Uthi base beyazilungisa-ke base beyangena. Mase bengenile ngaphakathi, umvangeli owayemlindile ukuthi uzophatha inkonzo wathi sizocela inkosana inhlansuthi yawambanza isiphathele amazwi. Uthi ngase ngiba nokuhlubuka enhliziyweni yami, ngaba nokudumala ukuthi njengoba bengithembile ukuthi ngizothuma lo muntu engihamba naye uzozwa kangcono amanye amazwi azobe kukhulunywa umvangeli, ngoba mina wami akangizwa. Lo muntu manje ngizomthola kanjani ukuthi abe eNazaretha na? Wabe sebanga lokho kugula-ke wasephatha lensizwa, lawo mazwi afika ekugcineni wanikelwa kwaphunywa kwaya ngaphandle. Uma ephuma eya ngaphandle usefika laphana uyambiza lo mngane wakhe, uthi hawu mfowethu, anisitsheni ngani ukuthi nendaba enhle kangaka ukuthi lapha phakathi kwenu noNkulunkulu na?
hawu yini uboneni mfowethu na cha ngesikhathi lo umuntu ofaka ijazi elihlaza ethi inkonzo amazwi azophathwa unhlansuthi ewuwe uthi ngibona kuqhamuka umuntu intodende iqhamuka laphana yiza yasifika imala eduze kwakho yasikuhlebela yathi khuluma uthi yonke into ikhulumayo uthema usofika ekugcineni uthi amen inkosi ayibusise senikuzwile yasiphuma lensizwa yaphuma ngesango yahamba ngicela ke lo uNkulunkulu onjalo maNazaretha ukuthi nami njengoba ngimla ngemiswe emlilweni uthi uNkulunkulu akasondele ngakimi angihlebele lokho athanda ukuthi nikuzwe lokho athanda kuba akukhulumekile khona nizophila bayibona Nkosi ikhulu namashumi ayisihlanu nane amavesi amathathu phuthuma isikhathi iyakholwa oyise oyisana nakuyo inhlangano yabantu
Nazareth. Ngisho kimi bantwana benkosi eyingcwele khona umyalezo oshiya uNkulunkulu phambi kwethu izolo uthi njengoba ngelapha nje eGoli ngizothi hlanganani baninte eyodwa uthi ngijabulile umfundisi uma ekhuluma ethi ukuthuthuka nethemba lethu into eyodwa uthi ngijabule ngendlela yesimanga cela lokuhlangana kwenu lapha eGoli ngaphinde kuphele kodwa uthini kimi thini kuwe enhlizweni yakho epha izilwane ngisho kimi mhlamba wena msulwa uthi uNkulunkulu walokumela amaNazaretha uma ngisuke ngiza ngiphithelela kimi uthi lokho kusuke kusho ukuthini kusuke kusho ukuthi uNkulunkulu kimi nathi inhliziyo zethu ayivume phela asivume phela ukuba sibe ngandawonye sibe ngabantwana bonyazi singabi ngabantwana basesihogweni ngoba lo uNkulunkulu esiphambi kwakhe mayethi ngenani kule nqola engishayela udriver wayo yimi asibene kuyona lelinye ilanga angazi noma ube nayo inhlanhla mNazaretha engcwele ukuthi mawufikile lapha lobe phethe lobe kade ekhuluma ntambama ekseni ethi amen ethi asithandaze bandla lenkosi masiguqe sithandaze khona umthandazo engeke ngibe nawo mina ngedwa othi lo mthandazo na othi Nkosi njengoba sengiphambi kwakho ngiphe izindlebe ezivulekileyo ukuba ngizoyizwa lakho ngiphe amehlo asezulwini ungiphe ukuhlakanipha kwasezulwini ungiphe nolimi lwasezulwini ngoba mawungenzeka ube phakathi kwalamanje ube phakathi kwalendlu
umama icelanga lonto lisho njalo unyazi lumbethe umzimba wesibili uthi uma ungazicelanga lezo zinto into ezobikhulunywa la nawe uzukuyizwa Nkosikazi Thisa yathi mangabe iganeni kwayo makoti nje kusemncane mase sefikile emzini la gane khona useba neshwa lo ngabathola abantwana seba neshwa lo makoti lo ngabathola abantwana wahlala lapha emzini iminyaka yazabe isihlanu engagoni umntwana ontanga yabo babecele nabo ebhenjini baganile banabantwana bonke labagane ngemva kwakhe sebenabantwana yasiyamhlupha lento lo makoti kuthela ngalimbe unyazi luse egebisile waseza lo makoti wathi Nkosi yamakhosi nginosizi lapha la ngane khona ngibathola abantwana hawo abathola abantwana uthi uNkulunkulu unyazi wezulu lolo sizo baba wakho uyalazi uthi ehela baba uyalazi Nkosi yamakhosi uthi ukhona lapha namgidini uyahamba umbiza wase athumela wahamba wafika uyise wamakoti hawo baba uthi ingane yakho inosizo ngoba ibathola abantwana uyalazi into losizi nako usho unyazi uthi uyise walomakoti Nkosi yamakhosi ngiyalwazi lolu siza ngisazi sengithinte konke sengenze konke angazi ukuthi kufanele ngenze njani manje kodwa sengenze konke ekuzama ukuthi naye emzini akabe muhle ngobuhle bomakoti emzini eganile ukubathola abantwana ngoba uma ngabathola abantwana ugcina esethuka sekuthiwa inyumba wese isikhathi agcine esekuzwa nasendlini egcekeni unina zala athi unina zala sekukhathele leli tela lakho lokhu uzongilethela leli tela lakho mina ngifuna abantwana akho mangole ngwanyathela lapha egcekeni amangcolo engane egcekeni ayisibusiso wabona lelo shwake uthi ke baba kamakoti angisazi ukuthi kufanele ngenze njani sengithinte konke uthi ke uNkulunkulu baba lengane yakho wayenzela nomhlonyana na wema sathi ngiyawazi umhlonyana wamenzela lo mntwana wakho umhlonyana na uthi cha ngaze ngimenzela uthi ubona abatholi abantwana lapha emzini ngoba na uzangimenzela umhlonyana uzawuthola kanjani abantwana waziwa kanjani ukuthi usekhulile ngoba laba bantu abamkhuliseleyo ubatshenanga umthetho waleli bandla umthetho wesintu hayi umthetho wesintu ukuthi ingane yentombazane uma ithomba ingene entombini itshela unina ahamba tshela uyise ahambe abambe imbuzi esibayeni abikele izalwazi ezithombise lengane yentombazane izalwazi izole ikhulisa abantwana egcekeni amen manje ubone ngabatholi abantwana lapha emzini ngoba wena uzangimenzela umhlonyana manje ke uvinto yizwe lezalwazi yenza kanjena ke hamba uyelapha nemzini ufike umcele emzini lakhe khona ukuthi akahambe abeze lapha ekhaya mase efikile lapha ekhaya kusho amenzela umhlonyana uzobathola abantwana wena mntanami yes Nkosi inkosisi uma ngabe ngibuze nje lapha kubaba engane zenu bobaba nizenzele lezi ngane zenu emhlonyana nawe ukuthi seyikhulile sekuyizintombi bangababili babe bathathu siyayifuna awindlela
ungumthetho waleli bandla noma wesintu ukuthi ingane yakho uma izelwe ekhaya seyikhulile seyithombile lengane yenkosazana ubikela abantu baleli khaya ukuthi lo mntwana usekhulile. Ngicela ukuthi ke nina zalukwazi zalapha ekhaya nemkhulisileyo nemeluse nembheke nemvikele uma nkentshana nemvikele izo zonke izilimo ezikhona emhlabeni. Ebese futhi nina seniyahamba niyabomfunela indoda ezoganwa ile ngane ebese izalukwazi ziyamsingatha ziyamelusa ethi noma ekhona lapha nje emakholeji bethi baqhamuka ngabafana oMosquito mina ngiyintombi yeNazaretha bethi mabaqhamuka oMosquito imihlwa le yalabo abafana abangakholwa befune ukuzobonisa leli fa likaShem. Ebese yithi lentombi igcwele uShembe nenkazimulo nabakubo beyilusiliza lwazile usile zithe mina ngithintwa ngeNazaretha. Kodwa uma ungakwenzanga lokho idemoni izofika lembambe ebese uyaphuka ebese kuyaphela ngaye seba umuhlwa ebese abazali bakhe bayadumala ngaye ngoba usehamba wavula isibaya sikayise ngokomthetho. Nkosi yamukela ithemba lami Nazaretha uthi mangabe uNkulunkulu engiphila abantwana bese kufika isikhathi lapho hlansuthi kababa hlansuthi unyazi ubamba inkomo egcekeni likayihlo uthi ngibona laba abantwana engiphiwe bona lapha ekhaya laba abantwana lesisizwe eningiphezana emthe kanti sizale nasi manje sesikhulile nansi inkomo engibabonga ngayo ngithi ngicela nibakhulise nibenze babe isizwe esingayodliwa umuhlwa. Ngoba mawungakwenzanga lokho laba bantwana bazoba yinto katshwala aba bafana bazoba izinto katshwala la amantombazane bazoba izinto zabafana. Njengoba ubikela laba bantu ufaka isikhonkwane ukuthi laba bantu abaphile bakhule baganwe ngokusemthethweni bakhe umuzwa lapha ekhaya neyintombi zalapha ekhaya zigane kahle ngomthetho walapha eNazaretha. Ngoba uzoza lapha embengeni kaShembe uthi Nkosi ngihlushwa ngabazali ngihlushwa ngabantwana bami bayahlupha bayaphuza bayadakwa labo bantwana ebese kanti leli cala noma lesisono esiphezulu kwalengane njengoba iphuza utshwala nje noma lengane intombazane noma ithanda abafanani yenziwa uwe ngeduka ebusweni bakho
uphume nani esontweni. Ngoba lapha kulapha kuse-university lapho khona kubazwa inkosikazi emganweni wayo ukuthi kufanele iphathe kanjani emganweni wayo. Lapha indoda kuse-university lapho kubazwa khona indoda kuleli sonto ukuthi umuzi kufanele uphathe kanjani. Ingane enkosazana neyabafana ufanele babazwa lapha ekhaya. Uma bephume lapha ekhaya baya ngaphandle bafike badliwe umuhlwa, usho ukuthi bebengenazo izindlebe, babeneshwa lokuthi uNkulunkulu akabaphanga indlebe ezivulekile zokuba bezwe izwi lakhe. Baba ndoda ethize, celela Nkosi ingane yami ukugana. Ngane yankosazana yami sikhulile Nkosi, kufanele isigane, kufanele igane manje. Ngizocela kuNyazi wezulu ukuthi le ngane kayigane. Lothi la uNyazi wezulu wengcwele, awunesiqiniseko sokuthi le ngane yakho yini kahle? Uthi hayi Nkosi amakhosi uthi uNkulunkulu oyingcwele simkhonzayo uNyazi wezulu maNazaretha, le ngane yakho izawuthola kanjani umgano? Ngoba lapha emlonyeni wakho uyogcwela amathe abafana. Luma wena Nkosi yakho iphethe kahle. Wabizwa amathe ngoba kahambe nawe, wasebizwa amathe. Yazi ke manje khona i-movement akayenza umdala weyinsuku. Uthi mangabe ukhuluma into ebese athi uqhiyama esitulweni sakhe, lavuka khona uvuka nomlilo. Ngengane yakho babenza ukuthola kanjani umgano, ngoba lapha emlonyeni wayo cela amathe abafana. Khuluma kabe esontweni, khuluma kabe esontweni. Sonto namhlanje khona abahlaziyi abazothi awubesho wena. Kanti ngisho umuntu kodwa ngisho phethe izwi likaShemba ibonkosi. Ngicelile uShemba ngathi akamela eduze kwami, uyena ongihlebelayo athi khuluma uthi
Kuluma wena, oh wena Nkosi. Bayafika lo makoti, uyafika lo makoti uthi Nkosi yamakhosi, lapha emzini la ngigane khona ngibathola abantwana. Umazi uthi bangabe betha umntana mabathola ndatha ngibatholi, hamba izima wakho. Siyabizwa mina. Uyeza. Ingane yakho lena. Mama na uthi yebo indodakazi yami lena. Uthini ngalolu sizo lomphethe? Uthi abathola abantwana. Le ndoda uthi ayisambheki kahle siyamenyanya. Isithi mayikhuluma naye njalo ikhuluma ngolaka. Uthi nomkhonyana uthi mayikhuluma nami sekukhuluma ngolaka. Nkosi yamakhosi. Lothi la unyazi bezulu. Lumbethe umzimba wesithathu. Lothi mama uyazi le ngane wayekhumbula lo muntu wayinikeza wona wathi ayihambe nawo yongana. Uyakhumbula yini le nto omnika yona wathi nawe wafika nayo lapha uze ezogana ubaba wakho. Wathi awufika inyakasiso athi mangabe umkhonyana edla ubusuthi kancane khana azokuthanda kakhulu. Phethe inkonzo kaNazaretha ayibonge Nkosi. Isolo lesisidina sesiphendulile waba nesinengiso kumyeni wakhe nasegcekeni ubanikazi baleli igceke lapha agane khona useyisinengiso sebefisa ngathi ngabusehambile. Waseshona phansi lomakoti. Shona phansi mina walangane. Alangazi ukuthi uzothi. Ngoba lento wamnikeza. Hayi intando lapha ekhaya. Nazaretha ukugeza umkhonyana inyawo kanibonge igama leNkosi. Dalo nje lapha ekhaya. Dalo lapha ekhaya ukuthi ma sefikile umkhonyana. Ebese uthi ungathi babakhe ngifune lo gama lelo. Gama lotsotsi. Isho legcwala ukuthi myeni wami umyeni wami abe nesimile ebusweni, abe nesimile ebusweni. Ungathi myeni wami kanti ubuso bakho butense. Niyezwa Nazaretha? Ngiyenzama ukuthi laba bafowethu bangiphathe kahle. Niyazi nina ke ngixoxe indaba na makhosikazi ethu. Anazi mina nazi lokho. Uyazi ukuthi thina noma ngabe ubuthi ukuphelana khona nje umake wathi myeni wami usho ngesimile. Awu vele kubambe ukuthi eyinkosi yakhe. Phela ngijabule ngizo kuphela konke. Kuphela konke manje. Kuphela konke Nazaretha alibonge igama loNkosi.